hari naho nzi ko yashiraye yamashira guca arashira neza usigaye umureba bamwe tutadura ku mwumbati yari so yindi yari ufite ikihe gipimo upimisha abashumba ku buryo ushobora kumenya ko amavuta yashize cyangwa atashize? Ni ibintu bitatu tubapimiraho namukora gucya gusa cyaya igihe hiki ikireca kiri hasi none se wowe uhora muri network naratse ubabwira ego jewe nk'ibibutari umuziki numvishije urankwega numvishe umuziki nigeze gutarama umunsi umwe muri Sorowamu sanga mbangutse yuza ariko imara gusohora indirimbo tubivuge kubera ko ndi kubakoresha ikiganiro ndi hano yes oya murambivuga ariko uzagerura n'ibindi biganiro yes ako nitwaje mbangu yes ninjyaje nzavuga ikintu mwizina niwo wayikoze urumva ese beyazanye iki uzomubaza beya tuzomubaza nono beya ikintu nemerera beya nanayivugira ngaha ariko durakana ngiye kubakosoraho generation yaba beya bambangutse ba Kibongi nabamusugura amajana nabanzungu nabamusabwa nabandi urumva barufa arufa atega korasi arufa ageza atega korasi barabarufa bamucuranye nabandi bamara bakazamuka asante Bwana Yesu bakazamuka bagazaje kuvuza kompanyima basinzi kazo yose ryasinze ikigiye tadije irafata ureme jendi pad harya wewe uri pad ntabwo ari kompanyima oya jewe akomenda ikunda niye kuyaka ko ninabyinyeje ko n'amakosa me kandi akompanyima igira amakosa ayaye makosa nasimbiye abantu kudukanu nagize gute ikintu ngundira pade ikintu ngundira pade mwateranye indabo aho yewe umva bari munombi dufite abacuranzi benshi mugemuzi ndetse mukunda gukorana nabo hari ikintu kiza kigenda kigaruka mu materaniro ugasanga umucuranzi bamukuyeho undi bamushizeho ugasanga biteje umuka mubi rimwe na rimwe bikitirirwa ko ari mwebwe mubikora mukabikora mu buryo butari bwo biterwa n'iki kiri ivyo bintu ni nanje cyane nabikoze cyane nayuhayemo ariko nayo nihanye jewe ico cyo kuraho umucuranzi narabikoze cyane pe mbeshe nabambeshe reka nje mbigusobanurire bino bintu bimeze ni fanatize nk'uko umuntu afana Reyo ndagafana Arsenal ndagafana APR ndagafana Amavubi ndagafana izi zose zasaze mu mupira ibi rero nka mbangutse muri 2012 gendaga za muri Sorowamu kiwari kumukura kuri sene ngo twembere kuko umuziki mbangutse yari afite tawundi umuntu akura kuri sene ngo tuvugirize ntibikunda ariko Imana ikintu nemera gusara kantu Diane twaganiriye Diane ndagushuje urevukane wa Trezoro yaravuze ngo ibintu azaba ngo umuntu ngava kugiye bazabesha umuntu wenyine niwe wikura mu gihe yes ariko Imana nese abapotre Dr Twaza tubaza kubajyara nanum ahubwo gitwazo ni bafite amavuta rubiru uno nono ba bishop bacu amavuta kari yongera ariko rero hari naho nzi ko yashiraye yamashira guca arashira neza usigaye umureba bamwe tutadura ku mwumbati yari so yindi yari ufite ikihe gipimo upimisha abashumba ku buryo ushobora kumenya ko amavuta yashize cyangwa atashize? Ni ibintu bitatu tubapimiraho icambere ni ku mbuto ica kabiri urumva ni imikorere Holy Spirit umwuka wera uragaragara brother umwuka wera iyo ufite amavuta aye wowe iyo umuntu mwinde to akuzamumubona nose umuyumbe nukundi ufite jenza nyambira umuyumbe namukora gucya gusa cyaya igihe hiki ikireca kiri hasi none se wowe uhora muri network naratse ubabwira ubwira nari ntaye kangaruka ku bacuranzi no rero ubundi ka nje mvuge urutonde rw'abacuranzi kunje uko muri generation yanje simvuge izo abapasteur Kado bazavuga izabo kwe tuvuge nkatwe ntabwo mvuga ibizoza ndavuga nkatwe yego jewe nk'ibibutari umuziki numvishije urankwega numvishe umuziki nigeze gutarama umunsi umwe muri Sorowamu sanga mbangutse
yuza ariko imara gusohora indirimbo tubivuge kubera ko ndi kubakoresha ikiganiro ndi hano Jesse oya murambivuga ariko uzagenda ureba n'ibindi biganiro Jesse ako nitwaje mbangu Jesse ninjya nzavuga ikintu mwizina abantu numvaga ico gihe hari umutipe bitaga Kibongi nawe mbangutse n'abantu bose bari hano bonyine niyo mbaganije haba Kibonga yabimbwiye haba be yarabimbwiye umuntu wakoze no left yaha base bavuga ari wowe Trezor uraze bidayo so bakore niseguye umuki so gukora album yose none rero umuziki ico gihe mwari mufite gukora za murokore ukora za bonane urumva mbangutse yateye ubwoba none bukeye ari naco cyase gisakurisha abantu kandi mwe mwana nubahanaga igihe cyanyu igihe cyaba Kibongi igihe cyanyu kuko je musozi namubonye bazamuvuga ko nje sinamubonye igihe ca beya begi yazavuye Burundi nje ndavyibuka yaje mwarafatisha rimwe mufite no mugi urumva beya igisimba cyavugije sinzi igisimba nimba ya bari njema nico n'ubushiye ca beya yavugije ariko no muziki wose ababaza wumva ni umugabo wokereye cyane mima ngo niwe wavumbuye akompanyema niriya ngoma y'imigeri yego niwe wayikoze urumva ese beyazanye iki uzomubaza beya tuzomubaza nono beya ikintu nemerera beya nanayivugira ngaha yafashe umuziki wa Kibongi afata umuziki wa Mbangutse arawuhuza amara arawuvuza yawukoreye igitangaza beya waravugije imbere ya Mbangutse ndagushimiye waravugije ariko durakana ngiye kubakosoraho generation yaba beya bambangutse ba Kibongi nabamusugora amajana nabanzungu nabamusabwa nabandi undi mwana bita Moses ayishuye gunjana bita Militipad yego namoje tese Moses zagenze gute kugira ngo uyishurire Militipad namwe atikiriki nesigaye mbona kompanye basigaye bayivuza bakecu ntibisheganye abagabo ntibishega kera muziki wanyu mwavuzaga nimba ko wari unahari wonyine je ndibukaba mama peta muri Pawari tubagaze umenya ngo ni akompanyema ariko rero n'abayibyina nabo ni ibindi urumva barufa atega korasi alfa ageza atega korasi barabarufa bamucuranye nabande bamara bakazamuka asante Bwana Yesu bakazamuka bagazaje kuvuza kompanyema basinzi kazo yose ryasinze ikigiye tibakiririmba ngo tiburamo turatiburamo iki bagaza baririmba nk'inota 25 bakazi n'icumi ndubize imbango kuva kera none bigatuma hari abarinzi bazi kubatrakita publique bakayifatisha ku buryo ibyo mbango utaza kuvuza byose nyuma kera amateraniro yabaga bayegeranyije ariko kinogiye akompanye musiga yavuze iminota 2 gusa rero bakwitera kabiri gatatu abantu bakabaratakaye Moses arambwira ati nico catumye nabate se ko bagize absina diskete mu gaca takunaza na muziki wa diskete kawuza na live yiki gihe nuko Moses yazanye iki pad jirafata ureme jendi pad harya wewe uri pad ntabwo ari akompanye oya jewe akomenda ikunda niye kuyaka ko ninabzinyeje kwa namakosa me kandi akompanye bigira amakosa ayaye makosa nasimbiye abantu kudukanu nagize gute ikintu ngundira pade mwateranye indabo aho yewe umva bari umuntu wo Burundi uruno apote Sostene abatekeriki mwebwe ikibazo mwagize muzina kuri kamera twebwe ibintu twakoze ngo bizana kuri kamera tawo duhagatuti arahari ngure na pote ndufuti yanje ni kamera yateye aba Franco yabasune TV yabandi tumenye bagufasha nimba nezero ngasimbira mbangu kuna bifata gute karibye ari diruzanye na mbanguse none tsuko abayaje gufata ni ubukubwiye ngo rero umva rero n'umwuka kera uyu n'umutego baduteze uyu n'umutego ni akompanye mibitera cyane oye na pade waneze wosimbira umuntu ariko pade ndimuza mukubagana mwagutujije gusa muri kumedita nuko rero ko yanje ncurubanze muzo kuri mbangutse uri umukozi w'Imana wakoze mu gihe n'ubu uracakora kuko naje natangiza ijambo rivuga ngo ntaga igihe c'Imana kiza kiva ku muntu umuntu wenyine ni wova wokwivana mu byizegwa agasohoka ariko nemera yuko hari indiri shuri rwaje ejo nduzozana irindi rishasha na biyaza n'irindi rishasha ariko umwuka wo gupingana ngo twe ngo turaba ese byose bigamije iki si umunezero mu nzu y'Imana so rero nje uko nabigira
mureke umwe afana Arsenal undi afana Rayon undi afana APR umwe afana uwiwe nimba afana Mbangutse mundeke yes nimba ufana Beye mugumane nimba ufana Moses mureka mugumane mu yandi magambo uvuze ko wowe uri multiplipate jewe akompanye umuntu wayivugije neza muri inyuma umuntu uvuza neza pad muri inyuma ubu nyine reka nkubaze kuko ndakuzi turabana dukorana nawe ubu nyine bo guhitisha senti gutya ngiyi piano nguyuyu oje ubu director ni pad ubu director ni ariko si mupfobeshe oya yego nyine okay urakoze cyane tugana ku musozo hari amakuru twumvisheje ubundi ngo hari umucuranzi ngo hari uguhitanye kubera ko ngo bamukuye kuri sente yanga kuyivaho byarabaye zabereye igoma hari umucuranzi twakoroganye bitewe n'iki iwe Mbango yakora acuranga piano n'ino ndi mucuranzi yamara akamagukuraho kandi uwo mucuranzi niwe wari nyiri torero niwe twasuye aho ngaho kandi yazavuza pad abantu bose bakeneye pad iwe rero batamushaka kuko nakubwiye ngo ibintu bigezweho muzo mureka bijana n'igihe cyane uwo muntu yama none defo ayijara akarire muri uri kumukura kandi se wamukuyeho nta bantu bose bazarekara amatimo nave uyajeho iyi navajeho andakarira gutyo habagasinye katari keza akurarangira habaye ingumi tangumi zavuze yes okay tugana rero ku musozo n'uko nakomeje kuvuga ngo tugana ku musozo yes reka dusoze ariko dufite igiterane hariya muri Foursquare cya Africa Ignite Connection nkene ko mutumira abantu igicaniro turahari Lendo au dimanche izatange 23 kigeze kuri 30 yego muzukuri turashimira Bishop Fidel Masengo na Madame wiwe Pastor Solange ntibahwema kudutegura ibintu byiza kizatangira amatariki mabwiye ahubwo Mbango wabuze bavuga butongo bavuge bavuga butumwa barahari harabo batarashira sinzi niba zabahari ariko harabo bamaze gushira kuri afishe wenda turaza kubireba neza ntabwo mfite afishe hano ariko barahari baturutse turaza kuyishiraho hariya kuri screen yacu murayibona barahara bavuga butumwa baturutse ahantu hatandukanye ico giterane rero abantu bagomba kucitabira igicaniro muzaba muhari kera Ruhanga mpamagariyemo ushakaga ngo ibyo mvuga ngiye nayibonye afishe kanivuga ngiye Ruhanga reka namamaze kino giterane wa amakuru missionnaire ni sawa reka mane namamaze kino giterane twagiye gabanza Ignite batumiye Apotre Alexis Mitera from Uganda batumira Bishop Kefa hamwe Bishop Kefa from Kenya abakandi turakaretse abatumira Pastor none isi yashize Stacy ko kuva muri Amerika ijya corona irananiye batumira inshuti yanje Revera Dr Antoine Rutayisire batumira abayumbe bakomeye batumira igicaniro batumira abaririmbyi batandukanye yewe ino Ignite yo iteye ubwoba ni Ignite ni Africa Ignite Africa tugende Africa Ignite Connection